karibu Yesu, kwa afya yangu pesa zote zimekwisha Yesu, niende wapi nipate msaada? Baba karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu, karibu Yesu, nijaze roho moyoni mwangu, karibu Yesu. Nasikia fujo huko katikati ya watu, fujo ya ukombozi. Naomba ukunje huo mwavuli, ukunje mwavuli tafadhali. Naomba ukunje mwavuli. Naona fujo katikati ya watu mpaka vumbi inatimuliwa. Yesu akiwa ameanza kazi yake. Ongoza Yesu moyoni mwangu, ongoza Yesu moyoni, ongoza Yesu moyoni mwangu, nimekukimbilia usiwe mbali, karibu Yesu nyumbani kwangu, ifanye makao yako wewe Yesu, huduma yangu Baba ya kuhitaji Yesu, karibu Yesu, maisha yangu Baba ya kuhitaji Yesu, karibu Yesu wewe moyo, niguze Yesu, nipone tena, niguze Baba, ninuke tena, niguze Yesu, nibarikiwe tena, niguze tena, nitumike tena, niguze Yesu, nijaze roho tena, niguze Yesu, nijaze nguvu zako tena, niguze Yesu, niinuke nitembee tena, niguze Yesu, nisonge mbele. Nasikia nguruma za miujiza. Ashas, muwe makini, kuna watu Mungu anawaguza kivyake tu. Hiyo ndio maana sifanyi chochote, ninaiona kwa macho yangu ya kiroho, mpaka ninaona vumbi ikitimuliwa, Yesu Kristo akiingia ndani ya mtu na anafanya fujo ya ukombozi, special anointing and deliverance. Yesu waponye kwa hema na waponye katikati ya watu.